Uh, Nilitum non Kangthilangso eco-friendly tourism team in collaboration with 16 Nong Nomati Karbi Venture hiking, trekking, and camping. Damik bom lo, tuwe bangke Kangthilangso langsun adim long sini tum camp dolo. No nil tum damik bom lo. Tawar ke ni tum pu semak pom bom dam bom lo yo. Nili tum a team Kangthilangso eco-friendly tourism team. Karbi Anglong pe langsun bom lo. Nil tum Hurnat langsun. Karbi Venture ahin pen officially kangpu damji apan si damik bom lo. Pedap labangso expedition cheng chia prang tum kaching honai em sar lunsing teron alang li fansi chopha ponsi labangso expedition asai bangke deng ponik lo. Nili tum long labangso team long nangadun dokmoka range officer ake hai Rajan Rongpi DFO Pencenglok Sar DFO Pencenglok Sar Bikram Ronghang Sar Langtuk Hanse Litum Kaching Honai 16 Nong Nomati Constituency MSC Sar Ritesh Enghi alang li kaping khat alang li kematha ke mejok labang su Hurnat langsun sitame officially ing pupon nangji Karbi Anat tum chini kenang sot pusi anso se pithe dang patchi thangji aphansi labang su step and iklo labang su inglong isi inglong ar ludet se akko puthot inglong khir thunangji above the sea level more than 600 to nangri nang pina thang thelo mo Lang ni adula. Hoi to. Lang adula. Oi la pop tam lo dak ke ni thek ke den lo. Chon le nampu ke. Anu. Yo. Ni ke undi lo peri o. Dah tok lo dah. Yes. Cepat dulu loh. Dari tum kacing honai samit serlibon bepi. Karbi lamar jalong cepat jandun berbang pi nong nam kecet hangklong serlibon. Lapen alang litium hari sangkut umpes tami. Nang cepat dulu loh. Dah. Lai lời pi long ri an ke lang me ing long jo le seng sang kami ning du lamang na lo kenti ke thiduan ke khani wang si pakre pa samsi thek lo lamang ning du lo gitum se hai kom don de matha traffic dun de tu ta ni si la ta la swing nam ta view jadi la ke ning du lo la eng nam la hai theng pi non he pena theng pi kai lo ning kan pharu ta so se lo jo dah ho
বুঢ়ী চেষ্টা কৰিম হ'লেও গৈ নাপাব নেকি Elitum Ladakh hello Elitum sir BFO sir Ranger sir official pen pada itu ta nang Hong Kong lo alang itu ke pedap pen si nangkal lu masih nang i dapang lo Ladakh pen another 6 kilometer dola 1 kilometer 6 kilometer Oi, khalang oi, nang sumai. Khalang. Oi, dhuni. Khalang. Ini kuning eh. Kali lo ke dumpang ko. Oi. Sampai hapon no enggak? Oh. Kana serar lo ke serar ya. Pando kemari bae, pando. Moja. Oh, this is good. Mau kita ini cuy mah Negi kali cormu tuh curi itu Artificial lebih pilih lagi. Isi kamera lagi. Oh, Raskumar. oh yes cumi lo kayak hah this is real adventure. Nang lo lele nang sing pun ke. Nam thilo na. Oh ya. Bukan. Pak kau dah isu terasa? Này. Này. Hah?
Waktu tu di. Ya. Half an kabel. Saidu lagjin nama. Lagjin nama. Oh, payah. Kona lo? Pasir. Hagorlo aru bahut dur ase. Kilang ni lang kak dan waktu. Oh, dupik je. Di dapo jo, Hurnat langsung. Bisu jang tu maning dok pik la sodin photo selfie point lang ne pik jo. Mai no na hom big no don rap tu ma na tu. Bisu jang tu na hom big no. Oh. Oh, na puso.
Beda po. Nang pitong noma prang nong dulo. Adim le alama tum adim le alama. Okay, over and all out. Kia lạc tại đó thu vô cảnh có đồ thu ôi yo. Quán đông hello lăng nè cho. Tunggu. Ayo. Oh. Thank you. Masarap. Lakuan kilang ni mantap. Putini kumri naki hira somsi asini yang song pen long le rumah naki hira somsi jo. Lakuan kilang ni close juga. Langsun close sirsa. Adin tang sam pick in sam dop. Laan kilang ni ritum long real le. Kasi vain don male tum isoi janga tum na humrik tha. Hurnat langsun lailo. Intuita itu pick up. Oi, saya dulu sinang ni long ada di. चलो जो पोजीशन Abi tado, abi harnuk oan. I would not recommend anyone to jump in the water. Nalo, Mondro. Lantin kilang ni Arnam putih ni kungri tinang kehira sensi lepas ningkang sam
wan kelang ni alang klusi raja inglong kang kiep ku chong ma jila bang lang nang klusi dak an nang kili theke ar e nang jang sir a son jo kelang ni ningkang sam lahelo Hurnat alang sun ilo Arnam sida kicu pahormu wartek kang tablong le lam kang lit ningke kang tablong le kuna ning thigi pasirang nang ji kali te tu so det kali di kanang lang thai long tap option si tumo arjulong pun so tu lab lo jong song ke lang ong si lang ong tu yong lang ong tu yong lang ong tu yong jo like that lang ong tu yong lang ong tu yong ing pun so tu lab lo juje de juje oh pon ayo churu lo la bang so video nan tum share ignon an su se pethe dang pachi thang na YouTube long upload ignon Facebook long like nang pidun ignon comments nang pidun ignon an su se litum la bang so Hurnat langsun an su se pethe dang pachi thang ignon na nili tum un pulote London pen same tourism tum han manik po dagan tourism tum han manik po tourism of Harman Pini bangke lalo ini tum Karbi Anglong Council Tourism Department mate ini tum kaching hon sar lunsing keron tourism EM alang libang fruit si labang so trekking Karbi venture labang so expedition ingpu ponik lo lapen ini tum long nangadun ini tum deputy speaker Karbi Anglong Council sir Ritesh Enghi lapen sir Rajen Rongpi ranger Dokmoka range man DFO pencenglok Sorkari Songangbura pencenglok Risoi Jang pencenglok Kangthilangso eco-friendly tourism team lapen 16 Nomati Karbi venture lang ditumpen cerap ceto si labang so expedition pini deng ponik lo ini tum dak Dokmoka division pen SDO sa Gulab Crow alang litum pen same lapen Guwahati dong sopi pen NGO team matum same nang dunig lo alang litum hello NGO team amur logot ase amar sar Lusit dada তেখেতসকলে হেৰি NGO গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে স্পেচিয়েলি তেখেতসকলে টুৰিজিমৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় তেওঁ প্ৰথমভাৱে আমাৰ ইয়ালৈকে এক্সপিডিশ্যনত ইয়াত জইন কৰিছে ইন কলাবৰেশ্যন উইথ 16 নং নমাটি কাৰ্বি ভেঞ্চাৰ এণ্ড কাংথিলাংছো ইক' ফ্ৰেণ্ডলি টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্ট দাদা আপুনি কিবা ক'ব নেকি ইয়াৰ বিষয়ে কোৱা মানে এইবোৰ বস্তু আগতে মানুহে কিয় গম পোৱা নাছিলে সেইটোৱে বেয়া লাগিছে ইমান ধুনীয়া জেগা এটা অলপ কষ্ট হয় আহোঁতে কিন্তু আহি যিটো সুখ শান্তি পায় সেইটোৰ কোনো আৰু তুলনা নাই আৰু মই এয়া আশা কৰোঁ যে মানুহবোৰ আহক এই জেগাখিনি চাওক চাই ভাবক যে আমাৰ প্ৰকৃতি কিমান ধুনীয়া কাৰ্বি আংলং কিমান ধুনীয়া মানুহে গম পাওক থেংক ইউ দাদা থেংক ইউ Nilitum la Karbi 16 nong nomati Karbi venture lapen eco-friendly tourism Nilitum in collaboration with Kangthilangso
labang su Hurnat langsun expedition na long nil tum long nang citu dun mate nang ciram dun nang jakong horang pen ceng lok talang likay kita nang karjab dun kita nang cipaduk dun pini ma labang su expedition long nang citong dun ilitum Karbi Anglong nong nam kita tangklong ilitum Karbi lamar jalong ciparjan dun be labang pi sami serlibon bepi alang listame labang su puthak Hurnat langsun kelang meong alang li sami amekri bo proof lo kelak cipuri tipin lo sami dang nang le rok pen kelak ta hamder lo alang lila an khelo penang cipaduk dun on ajak iding ingna maju aking pen lok sinang dun lo masih alang di suarlo sami lan jakong horang nang cipidun thekpot alang li pen li tumi khini alam maju tulang labang su Hurnat langsun alam Kardong nili sa Mesmerising BP non nilitum Hurnat langsun along sido kado kabe ilitum kachinghon sa KC Deputy Chairman Sir Ritesh Enghi alang si kami nang tutong dun lapen penangan man ke do abang putin tado lapen ke ladak penangan na munit ke tutong dotik along sa paklan kami alang sun lang may pik lapen mili ajulang cocok mane Hurnat langsun pala majulang cocok tapi ni abang ke nili mit hang mata dak nang chidum jalo lang me pik adim lang me pik nili char pen anta nang theklong lo nili reng ni si thut prok an ling lang me pik nang litum kadlo ka beta dak nang humri tame adim me pik alang me pik alang sun kang tu litum thekon long it lo alang nang kiklo mane ini tum kelang bata ini ni insam top jat ini kiklem ke da malong papun kiklem